Kuthiwa uJesu ngesikhathi esesesiphambanweni kwenzeka ukuthi ababesethempelini noma ababesendlini kaNkulunkulu eyayinesenqo sokuthi akungeni nomubani endaweni engcwele kaNkulunkulu. Kodwa lithi iBhayibheli uJesu wathi engabeka umoya wakhe ezandleni zikaNkulunkulu ebese wafa. Ekufeni kwakhe emva kwaloko kwabe sekudabuka isenqo sethempeli. Elithi iBhayibheli lesasenqo sethempeli sasiyubonakaliswa kokuhlushwa nokulinyazwa komzimba kaJesu, okungawo umzimba kaJesu kanye negazi likaJesu sabe sesithola amagunya ukuthi siye endaweni engcwele kaNkulunkulu. Haleluya. So lasifunda khona noma lasifundelwe khona namhlanje lithi izwi likaNkulunkulu wathi uJesu engabeka umoya wakhe esandleni sikaNkulunkulu ebese wafa. Haleluya. Ngamanye amagama ukufa kukaJesu kweza ngokuthi ebekile esandleni sikaNkulunkulu umoya wakhe, emva kwaloko wabe esefa. Ngamanye amagama into eshiwo iBhayibheli kodwa engaliphimisanga ukuthi uJesu azange afe engakawubeki umoya wakhe esandleni zikaNkulunkulu. Namhlanje sesiyothandaza, ngifisa ukuthandaza nomuntu onesimo esithile afisa ukuthi uNkulunkulu adile naso. Ngifuna ukuthandaza nomuntu othi ngifuna ukuthi uNkulunkulu angenelele empilweni yami. Ngibona ufuna ukubona isandla sikaNkulunkulu. Ake ngimemezele ukuthi akwenzeki ukubona kwesandla sikaNkulunkulu ngaphandle kokuthi umuntu ebekile leyo nto afuna ukuthi uNkulunkulu angenelele kuyona esandleni sikaNkulunkulu. Akwenzeki ukuthi uJesu afe ngaphandle kokuthi ebekile esandleni sikaNkulunkulu. Ngamanye amagama akwenzeki ukuthi umuntu ogulayo aphile ngaphandle kokuthi isifo sakhe esibekile esandleni sikaNkulunkulu. Ngamanye amagama akwenzeki umuntu ongenako ukuthula ukuthi abone ukuthula kukaNkulunkulu ngaphandle kokuthi ingcokozelo, ngaphandle kokuthi ukubheka kade, ngaphandle kokuthi umsindo ngaphakathi kuyena ewubekile esandleni sikaNkulunkulu. Uthi uJesu phonsani kimi konke okunesindayo nokunikhathazayo, mina ngizokunithwalela kona. Ake ngimemezele namhlanje emini
ukuthi uJesu azange aphe ngaphambi kokuthi umoya wakhe awubeke esandleni sikaNkulunkulu. Ake ngimemezele emini ukuthi ungenelela kaNkulunkulu kuza ngokuthi umuntu ebekile into yakhe le afuna ukuthi uNkulunkulu angenelele yona ayibeke esandleni sikaNkulunkulu. Ake ngimemezele namhlanje emini sesiyothandaza ukuthi uJesu akafanga ngaphambi kokuthi abeke umoya wakhe esandleni sikaNkulunkulu. Lento isifundisa into eyodwa ukuthi kuyabekwa esandleni sikaNkulunkulu. Mawufuna ukuthi kwenzeke intando kaNkulunkulu, mawufuna ukuthi kwenzeke izinto ngokohlelo lukaNkulunkulu, ziyabekwa lezo zinto esandleni sikaNkulunkulu. Ake ngimemezele kwabangasebenzi ukuthi mangabe ufuna uNkulunkulu angenelele ekuthenini awusebenzi, thatha ukungasebenzi kwakho ebese ubeka esandleni sikaNkulunkulu. uNkulunkulu okunguye othe encwadini kaDeuteronomy chapter 8:16-18 wathi mina onikeza abantu amandla okuthola ingcebo nawokuthola imfuyo. Ngamanye amagama usuzamile konke, yebo iqualification unayo, nanoma futhi awunayo iqualification kodwa iskill esithile unaso, kodwa umsebenzi wokufeza lesi skill lesi awunawo. Ake ngimemezele ukuthi uJesu engakabeki ukuphila kwakhe esandleni sikaNkulunkulu azange afe. Ake ngimemezele namhlanje nini ukuthi iyodwa into oyidingayo ukubeka esandleni sikaNkulunkulu. Sisukume sime ngenya sekushunyayeliwe kakhulu. Jehova Jehova